kubaza ku kibazo cya Kanyanga yafatiwe hano, se Kanyanga yafashwe gute, byagenze bite bundi kugira ngo iyi Kanyanga bayifate? Se iyi Kanyanga yangana gite? Kanyanga yari ikibido hamwe n'akajerekani kamwe karindwi. Ubwo nyamuntu abasirikare bari bari ahantu bacobona uwo muntu arayitsimbye, amaze kwitsimba hanyuma utayitsimbye abari waza akayitsimbura, amaze kwitsimbura hanyuma abasirikare baca baramubona kubera yuko babonye ko ntayitsimbura kandi babantu zenya nawe. Uretse gato kugira ngo dusobanukirwe, no kuvuga ngo yaje arayitsimba, no kuvuga ngo baje barayitsimba, abo bagabo bari bafite Kanyanga, sibyo? Noneho ubwo ku ruhande rwe hirya hari undi muntu uri kubacunga kugira ngo nawe atsimbure ya Kanyanga. Ewe yababonye hanyuma nawe atagenda kwitsimbura, amaze kwitsimbura abasirikare baca baramufata kubera ko babonye nyamuntu yari karihita abo bandi birutse, ace bamufata. Rero bamaze kumufata ubwo nta n'ikibazo we yamaze kugira, bamaze kubona ko arengana bacamurekura. Bamaze karengana babona kumurekura. Ubwo nagira ngo tugendane gakeya. Iyi Kanyanga yangana gite? Cyari ikijerekani n'akarindwi karimo abamo litiro 5. Yari ingerekani n'akarindwi bya Kanyanga. Bivuze ngo abayihishe birukase mu gihe wari uje kuyitsimbura niwe waguye mu cyaha, arangije abasirikare baramufata. Kumufata basanga icyani kimuhama, nawe ntazo aho biva naho bijya. Bivuze ngo yaraje kurya boro, birangira nawe bamufashe cyane gose. Iyi Kanyanga ubu yashyikirijwe ubutabera cyangwa yajyanywe aho izindi Kanyanga bafata bazijyana? Yashyikirijwe ubutabera kubera ko bazijyanye nk'abandi bayobozi bagenda kuzimena, ubwo bagiye kuyimena. Mu karere ka Gasabo mu murenge wa Mbandazi mu mudugudu wa Cyeru habereye ibiteye ubwoba byarishije abanyarwanda benshi cyane. Umusore uri mu kigero cy'imyaka 28 y'amavuko yafashwe asambanya amatungo magufi, ndavuga intama. Yafashwe ku iki gicamunsi mu masaha ya saa 6 nibwo yafashwe arimo asambanya intama. Ni mu gihe uyu musore yaraje kureba bagenzi biyo babashumba ngo bajyane kwahira. Iyi ni ifamu nini cyane irimo inka, irimo intama, irimo n'ihene. Ubwo uyu musore yagize atya ahita ajya hejuru y'intama arayisambanya, nibwo bano bajama guturuka mu kabande bavuye kwahira babona ikintu kibundaraye ku ntama, intama irimo irahebeba cyane, babona ni wa musore. Uyu musore rero bahita bamuvugiriza induru, baramugota, baramutangatanga, barangije bahita bamufata bamujyana ku kagari atitaye cyangwa batitaye ngo ni inshuti yabo, kubera ko ibintu yakoze ni icyaha cy'indengakamere. Ni ibintu byarijije abanyarwanda benshi cyane, batangira kwibaza nimba abakobwa batakibaho kugira ubwo urubyiruko rutangiye kujya rusambanya amatungo. Gusa amakuru twahawe n'umwe mu miryango yabo avuga yuko uyu musore atuzuye, afite ikibazo cyo mu mutwe, kubera ko ntago umuntu yaba yuzuye adafite ikibazo cyo mu mutwe ngo akore ibikorwa nk'ibi ngibi byo gusambanya intama. Ibi ngibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ni mu gihe aba bashumba bahirira inka bakahira na zino ntama n'ihene ziba mwino famu basobanuye uburyo ki byagenze uko babibonye. Bavuga yuko uyu musore yarasanzwe aza hano kubareba umunsi ku munsi, ndetse bakaganira akongera akagenda. Rimwe na rimwe bakajyana kwahura, bakanacyurana, bakanaganira, bagasangira n'agacupa. Ariko ibi ngibi byatumye batamwihanganira, bahita bamujyana mu buyobozi. Ubu ngubu afungiye ku kagari kugeza izi saha nyiri famu akihagera. Yese avuga ati uyu musore ni mumwihorere yigendere, kubera ko nawe ntago ari we, ni ikibazo afite mu mutwe. Ibi ngibi byatumye benshi batangira gutekereza ku ino nama ikiri buyibeho. Abaturage bavuga yuko bakagombye ino nama kwita bayikura mu zindi cyangwa bakayibaga bakayikura mu nzira. Abaturage bakivuga bino, nyiri famu yahise iyi ntama yikura mu zindi, ahamagara veterineri arayipima. Veterineri asanga nta kibazo yagize, ayisubiza mu zindi. Umuturage watanze amakuru, ndavuga ukora mwino famu, watanze amakuru, reka dusobanurire uburyo ki byagenze, uburyo ki iyi ntama yaje kurongorwa, uburyo ki uyu musore yari asanzwe aza hano, adusobanurire imva n'imvano uko byagenze, ndetse ni umukozi ukora mwino famu. Reka tumuhereze ijambo adusobanurire akantu ku kandi nta kandi asize. Ni mu karere ka Gasabo, umurenge ni wa Mbandazi, akagari na ka Cyeru. Reka uyu musore tumuhereze ijambo adusobanurire. Kubaza ku kibazo cya Kanyanga yafatiwe hano, se Kanyanga yafashwe gute, byagenze bite bundi kugira ngo iyi Kanyanga bayifate? Se iyi Kanyanga yangana gite? Kanyanga yari ikibido hamwe n'akajerekani kamwe karindwi. Ubwo nyamuntu abasirikare bari bari ahantu bacobona uwo muntu arayitsimbye, amaze kwitsimba hanyuma utayitsimbye abari waza akayitsimbura, amaze kwitsimbura
hanyuma abasirikare baca baramubona kubera yuko babonye ko ntayitsimbura kandi babantu zenya nawe. uretse gato kugira ngo dusobanukirwe, ni ukuvuga ngo yaje arayitsimba, ni ukuvuga ngo baje barayitsimba abo bagabo bari bafite kanyanga, sibyo? Noneho ubwo ku ruhande rwo hirya hari undi muntu uri kubacunga kugira ngo nawe atsimbure ya kanyanga. Iwe yababonye hanyuma nawe atagenda kuyitsimbura, amaze kuyitsimbura abasirikare baca baramufata kubera ko babonye nyamuntu yari karihita abo bandi birutse, ace bamufata. Rero bamaze kumufata ubwo nta n'ikibazo we yamaze kugira, bamaze kubona ko arengana bacamurekura. Bamaze karengana babona kumurekura, ubwo nagira ngo tugendane gakeya. Iyi kanyanga yangana gite? Cyari ikijerekani n'akarindwi karimo abamo litiro 5. Yari injerekani n'akarindwi bya kanyanga. Bivuze ngo abayihishe birukase mu gihe wari uje kuyitsimbura niwe waguye mu cyaha, arangije abasirikare baramufata. Kumufata basanga icyani kimuhama, nawe ntazo biva naho bijya. Bivuze ngo yaraje kurya boro birangira nawe bamufashe cyane gose. Iyi kanyanga ubu yashyikirijwe ubutabera cyangwa yajyanywe aho izindi kanyanga bafata bazijyana? Yashyikirijwe ubutabera kubera ko bazijyanye nk'abandi bayobozi bagenda kuzimena, ubwo bagiye kuyimena.